ole clear du te chibai le vek ole hei zanina BBFM program kalzel kha kan la mangzela hei zaina hianin kabula hianin mi special tak mai Mizoram bodybuilding industry a chuanin sulnu tepo tam tak lo nei to ania ma hi tunge ni te amai en soyanga khoi venga ngen oma tuna hianin enge ti tak ti te tin zaina hian enge helai muna hian kan kom na chan ti te kha ama hen an soise ming pum te nena kum te po arem chuanin ti chuanin income hun kan mang chho do na ni ama in lo song pot teng kalome ama sen lom thu rilkan du Mizoram Bodybuilding and Fitness Association hi etinga Mr Mizoram lo ni to te komna meron nei hi kaloma kangai hlua chuan kaming hi Lalramchena ania song philon khachuak kania ti chuanin song punon tang ai zola karon pema silonga Paul Liatanga Biatheng Kazira chuta chuanin Mr Silong te pokan lo ni ve to chuanin tuna hianin rental in kanzonga 2000 aizol 2000 khan aizol karon pem chawa chumin hu chuanin 2001 2002 khan teacher wardenin rosbata ken ka thoka chumin hu chun 2003 Bangalore Agra kumni Bangalore kumni chuan Mumbai kumni US California kan kum khat chuan Papua New Guinea ti tuna khovela city lom beranti panina kon kumni le chan ve koma 2014 khan aizol karon le chole chuta chuanin Grand Hotel ason manager in koma chuan rental ka kopa chuan covid nu khanin Grand Hotel ka chua sana hotel management ka chua sana chuni tuna hen rental chau ka rental ang hekati ve chu an ri de umanya chuanin zanina kan kom na chan ber hi maron soita kan khanin kum sang ni kum khanin Mr Mizoram athan aloni to ama hi chung vela chu zaina hianin engting ain buat sai thin dan te khang ting song song kha chan chin kan zot chho do na kom na hun kan nei do na ni ole ti ha kan kom chun zom zelanga hey Mr Mizoram ni kum kha kum sang ni kum khani ta khami kum khanin eng buat sai nge BBFM kha khalai kum khanin BBFM ti tak khanin ahminga kha kan la thla lo dewa khami kuma buat sai tu te kha soi thayam 2000 khan Mizoram Bodybuilding Association ti top khania MBBA khami te buat sai khania khami kum khanin telin tamem kan tam angarenga azat chi kha kha to lo category thum khan min thena below 55 chuanin 65 70 below chuan 70 above top khan tin ka khria category thuma khan chuan category tina khanin kan category khan pasari vel kan in ka khria dang kha chu ka chiang che to lo wa chuan finally sa khanin keile Michael le rin sang ha kan nia ka khria hey hela hianin athalak po oma an finalist che purin sang ate puai kal frankol le ama pu ramchena te ni hi tian kan tilang dewanga nakina thalak lampang hi chu asan pain kan lati chuak ton thowa mai ro kan tilang chum shrimanga heng hi kan finalist che khan nia hemi sang ni kum hianin puram chena hi Mr Mizoram thlan kha ani ti chuan Mr Mizoram lo hi Mr Mizoram title lo hi title dang kha nei nei kha inei chuan minan soi sakle da che kat gym culture kan no pang lerol te kan dikhan kan kal so 1997 khan gym kan kal tan ti khanin home gym ang hi nia moya kan ti maya school silong madani ting alu kudam kan ti mizo than mur thanga ko non oma 1996 kumo ta chunin kanan kal ve thina kan gym kha siam chop ti taka brick bench press ka brick a siam ania chuanin puli te kha tube le taira han siam chop mai khania dips tina te kha mawa siam chop ania kan tui ve khopa mani thayang tok tok khan kan ti ve kha dingla chu tingin thila chang kang lawa 1996 kha gym kan ma sakber chunin ka ria ti chuanin Mr Mizoram lo hi title hi pani ka lo la ve to pathian khoina zara 1998 khan
มิสเตอร์เนฮูมิโซรามสายานุนติสมีมิส่วนเวียนทั้งโซนินกันเรียสุดท้ายโซนิน1998คันินเนฮูเฮียนสปอร์ตบอทเฮียนินโนดิสปอร์ตอันบอทใส่คัน1998คันoverall title ก็ลักมาสักเบอร์จูนี่ยามิสเตอร์เนฮูโซนิน1999คันมิสเตอร์ชิลงoverall title ก็ลักจูนี่เมื่อ title ปะนี้อันนี้ยังจูนี่ title โลกะ category เห็นปะขัดเวฟก็ลงนี่ตัว1998คันbelow 55 kg category คันปะขัดนักลงนี่ตัว1998ข้าก็เตลมาสักเบอร์นี่บริจูจิมชิลงคุก represent นะkami home gym kan kal zon hu khanin kan thian ten min introduce nong shiliang khonin gym tero te amana tlom wang han kan pana chuda chon kan kal ve khati kan an ti chau khamin tui puya chu chun mani gym represent tur khan min te 1998 khaga tel ma sak ber ania Mr. Shilong kata khan pathin khoina zar ka voi khat tel na 1998ก็ไปขัดเต็นละคัน first ตอนเห็นทะลักกันโกเลมเขาเฮ้ย1998เฮ้ยเฮ้ยก็ไปขัดเต็นเอาไว้ขัดเต็นละเตียนขนาดติลังเล่พอตั้งงานนักกินไอเจงติลังโดนนะเฮ้ยชิลองมิสเตอร์ชิลองอันนี้นะอันนี้ขัดเต็นภาษาบาลีจวน1999มิสเตอร์เมกาลายค่ะไว้ขัดขัดเต็นเวสุก็2000คันเฮ้ยจูอันตีดันเทมินดังเดียวก็ตาบอนแคตตากรีอ่ะประคัตนักกันนี่เลยอ่ะมาสู้บอลก็จุกันนี่เท่ตลอดวะเฮ้ยมิสเตอร์เมกาเลยอ่ะมั้งเฮ้ยอันที่หลังเลยละอันสวยเฟียเลยอ่ะเลยจวนข้างหัวข้าอิตเตลโตนะอันนี้อ่ะเราปุยดังได้เลยไหมกันมาเห็นทรอฟี่เองก็มั่วซะตัวมาเฮ้ยกันสวยตากันข้านี่ในปุ่มเจริญนะอาลักฟิกันนี่อ่ะจู่ๆเองก็มั่วเช่นฮีอันสวยเฟียโดนไตละทรายกันเสียไม่ต้องเห็นจนโดนไตละเฮ้ยมิลันสวยฟีสักเซทางมิสเตอร์ชิลงที่นี่ก็เสียมิสเตอร์ชิลงคอนเทสมาสักเบอร์1998 below 55 kg category first positionกันนี่นะเนี่ยจวนนั้นตัวข้ามิลันตีสักเลยละมิสเตอร์ชิลง1999 overall กันลากันเนี่ยจวนเฮตมีฮีกันสวยตรงข้าตัวนั้นมินคอมชันมิสเตอร์มิโซรัม2000 overallข้านี่จวนเฮตมีฮีจูMr. Mizoram thau 2001 category first position weight category ya gold chona tot le hi Mr. Megalai kan ina khaniat ka soi kum som pathum kom bo sana chungan tami kha lo tap man lo maya chu hi Mr. Megalai gold kalak na anita 2000 thau chun hi soi gel me ngo tin hi soi gel ro Mr. Shilong 2000 คัน overall คันนี้ทุกคันก็จุดเต็มเลยสิว่ามาเสกขัดส่วน overall คันนี้ตลอดcategory คันนี้ gold จุกละตัดเท่าว่าที่นี่ตาชวนให้จูMr. Nehu 1998 overall gold 1998Mr. Nehu โน่นนี่ตอนนี้จูข้าสงคันนี้ชวนนินให้ลายนินcertificate อมบกะแห่งฮีมีนั่นสวยสักเลยสวยเสียทางไงฮี1998 overall kan lak masak ber Mr. Nehu Mizoram karon nei khanita Nehu sports boats 1998 koreat kummo chone hi emiran soifi chon hi Mr. Mizoram 2000 overall kalak na certificate khania chon kha ta million chone hi Mr. Shilong 1999 Mr. Shilong overall kanina certificate ani athale mai chuanข้างหลังส่งก็ได้ข้าเตียงละตูร์แค่นี้มินวงตะกันนี่ที่ข้าเจียงทินเฮบีตัวเบอร์มีกันนั่นตีแล้วนะให้มิสเตอร์ชิลองให้สเปเชียลนั่นเตียงเรื่องวิวว่าสวยตรงข้ามิสเตอร์มิโซรัมนี่ที่บอกมิสเตอร์ชิลองเลยเมกาเลยก็ไล่ข้าเซอร์ติฟิเคตเจียงตะกี้เรามาฟังคอมมันนี่ที่ข้ากันนั่นสวยเลยบอกกันนี่ข้าสวยตากันข้านี่อารมณ์ปุยเล่ไหมมิโซวินะมิสเตอร์มิโซรัมปีละมามิสเตอร์ชิลองเตมิสเตอร์เมกาเลยเตนี่เทข้ามีดังที่กันเมโมก็คือว่ากันกะละเสร็จแล้วก็เสร็จสวลปัลไม่เทบอกไม่รู้จูกะไลข้าชวนเล่ไม่มิโซทลายอินักเตียงมิสเตอร์ชิลองเลยมิสเตอร์เมกาเลยตินนี่หัวนี่บอกกันรอข้ากันนี่เทข้า
อีชวนอมเล่ไม่ตุไลค่ะกันสวยเตลบอกงะจวนนินมิสเตอร์มิโซรัมอาคานินเลตไตละสังหิคุมมิสเตอร์มิโซรัมอาทันอินเดียข้าหุ่นไลคานินMSCC gym ข้าเอามาจู่ๆตุยกว่าละอมทรีนคานิตา RTP กันที่สมัย building ไว้อาคารจวนนินขามีละวะคานินgym เวง gym ข้าpolice สาขาเอาบกตรอ police ta khoma ma se kha ka chu police tan chon ti wa khanin ka hria kan kal ngai lo kan lem lo wa jim pakhat chi khoma khami chau kha ni mai mizo dot aizol mi zong zong kha kal kha chu tan kan kal vek main ka hria jim nam khom lo hrim hrim khalai tunagan soichak MSSC gym kha tui kwala om tree na chu kalna ma saber kha ni be ania kedi pokha kan kwa kal ve manani chuan chimizo chuanin private gym kha sang ni le pathuma chaltlang khanin aizol health gym ti khanin anron din ta chimizo chuanin sang ni le palia physics gym ti in zarkota anron son thlata a chu tun thleng hin lo ma private gym a chuanin physics gym ti pokha ma saber ni da langa tuna ri chuanin tun thleng hin la kala chuan kha hun lai khanin Mr. in contest tur kha enge Mr. han sual phatur kha in tamem entinan I finalist puide kha pumai ka sang kholte le kha purin sanga te khan ta khang lo po kha players thatak tak khan lom in kan shredawa khang te kha an tamem han soi zaw ta che players thatak tak khan ta ma se le an hing kha ka hre chiang to chilowa ka in pani pathum la de kan soinga mu ka kan ti Mizoram polo ni to kha ne chunin tuna kan hriat la re rem cross ale aldrina po hi khang lai chu nan la no pangan la junior dewa khang khan lia khang kha antel vea kan van ne an ni khan la junior wang khan ke ni kha kan ting ni me khan ka hria kan junior te ka soi tang khan mu ka te aldrina te chunin soi mai melo tur ka dot cheron ni ta 2001 overall valpuya ha te po khan tela an that the tholo mangreng khopa ma se thazu lang kha chu pasari vel chu nom ve chun ka hre ni ani chu hey Mr. an ni don te tin Mr. in contest thei khopa body thatur chuanin enge in suma nga iziate tin taima ka nga iziate sewek thowanga hatinga kharin hemi workout kan ti exercise la ka hi 18 nge ilang dan jing le tlai kalem tin in khalai vela in pu acha dan khai soi thayem hi kai ka van ya ka silong ka gym kalna sakber ka ti chu kha 1996 mo ya gym kan ti maya gym siam chu pan kalta chon claim progress kan du khanin chu body zu gym nong sileng ha ka join ta silong kan kaldan kha mak ang ring khopa khatilai khan tunlai ang hian eile ina thalowa supplement te thalowa chu wang chon rest kha kan mamo nema Monday hian kakala chuanin Tuesday Wednesday kakal chunjoma Wednesday le Thursday kakala Tuesday le Friday kan chola kar khata voili ni chu chuan khati kan kalpo khanin soile soinu khatilai hun khan chun body grow le muscle blaster kan tiang deuh chau khawma chu po du du na le tur om lawa chu wang chuanin kar khata voili kan workout ni chu chun kar khata voili kan workout khan kan body part kha khoi kim kan du wangin khami jing le tlai kal kha chu a thailo hrim hrim kan ei khan a phak ro wangin chu wang chunin diet ka control ve kha ngai che tro by was chun Monday kan kala Tuesday kan chola Wednesday Thursday kan continue wa Friday kan chol le chun Saturday kan kal le khata khan kan body part khoi kim kan tum chuanin chu jong chu ni deuh mai chuanin kan kal khanin enge kan ke mani extra ka khanin theitop kan chua de to pani me in online le internet vel en tur khom lo senior te ti dang ha kan en chopa ma ni zir zir khan kan in zir chho ve ni deuh mai ani chu ti chuan kami exercise in an lak pi alama khan eile in lapang te kha an ti that ve amo anin
duat ve te kha ngai trina tinga body and build chuan in traffic anga khaglama khan ege duang te khanin e tu tra kha tu nang chuan lo om kher lo mi the kha hun lai khan o lo om to mi the buka e tin ge mai lak dan khalai khan soi le thayam khang hun lai khan kapai si payania enge kanu lo kha la tam lo si pai khang hun lai college silong college a kon ka kala kanu hen cheng somin pai ti thina chu khami save du khanin kein ka kal thleng thina chuan kein ka hole thina chuanin enge hemi kan protein ei tur kha chang chuanin kanin hlo ve lop lopa septic tank de kan laya changin helper ten kan thoga income dang khom si lawa khanin artui te kan leya chuanin artui chung ha kan ei deu teu ani maya workout donin chuan bal hla kan ei le chuanin changin body grow le muscle blaster kha kan leya chu po chu poisa har sat wang khan kan lei theilo deu boka le leitur khom nang chuang bok lawa chu kan protein ei le kan in duat ve deuh dan chu ne me chun chu ti chun in ho chopin kan tui ve bok sia kan in ho chopin atai ang kha chu kan lei ve ni mai kha ba kha chu i turom chung lawa ani chu thei top in lo chua kha hun lai te pe chuan thei top chua le zual kha ngai a tu nang in shortcut kha om thei si lova tu lai nga te chuan in hei shortcut te tam to em supplement te le steroid se pom ta khang wang khanin thatak takin an chuak ma kang lai te ka chuan om lova thei top in chuana khanang mani tan vek khan ani maya ti chuan le ina chuan in nge artuite balha te bo te ti te kha ani deuh mai okha ani tameya ka ei zaina kan soitel du chei puram che na hi na china kan soyang khanin Mr. Mizoram mei po ni len Shillong le Meghalaya lo ni to ania Shillong le Meghalaya lampang po an lo en ka ringa a chuanom hle ni ti lai kha kan soinon le nakina chuanin Shillong le Meghalaya lampang ate po BBFM hi kan ro thleng thalong ti soi thei mi lova chung te chu ma lak zel kan la tu mani ti lai kha kan soi lang telani chu chuan tuna hin kumeng za ange ini to kum somli panga ani ching ka ria kum somli panga nia bodybuilding a hianin itui ma hle ni ti kha hriata kum somli panga nia kum sang ni kuma Mr. Mizoram ni thei kha chu engti kuma tangin nge itui tan ti hemi taksa siam a hi kum som panga kan di khan kan tui tanin ka ria ma se gym kan la tur khom lawa home gym kan ting te push up ti te chin up ti te khang han kan in ela churin kan suilan du chu kum som pakwa kani kha ne nin ka ria Mr. Shillong kani kha chu kumli na vela ni chu kumli na vela khanin ti khan Mr. Ron ni chothei tan ti na khan ya mi in sum thei tak enge tumru tak ini ti kha alang chiang chim ani chumi he in pu chana khan mo chulai chu chuanom lein ka ria ole I soi ta gang khanin bodybuilding hani tui ma ni mo tuna kum somli le panga ini to sang ni kuma Mr. Mizoram ini theita kami han ngai to chon bodybuilding hani tui ma ti kha ria ta kami I tui chon tirvel le Mr. ni thleng khanin I thian ten an tui pui chem han motivate tu deuh khai nei hei hi min motivate tu pakhat chu kha ka soi to moya gym ka kalma sakber ani hei min an rewak lowa pu wanlal du ta ne na in buan turan ti ma sela ro khol na dang wang in buan ta lo khan nia chuanin thin moi lo ni lo sela kan tle rol chho tir khanin kan rui ve de bak thin ani khami te ka sim kan an du ve a ti chuanin gym ka kal tir khan chu moya le ka thian pa Zakaria Milboral san to ta khami ba kha chuan an rewak lawa chuan sak sanga kan ti maya Shillonga ani pon Milboral san to kan pani khan kan tui de du na ni maya chuan gym ka kalte exer ka lakte an rewak lawa chuanin I thian te chuan rewak lo rui theve mei a khan min ngai le kan taksa din wak lawa kamis ka ha ka ti sa ta ko chuna lang lo hrim a chi kan lo ni vesi chu Mr. Shillong kan I po han athen chun an oi lo wa a ru theve me si ka oi vak lo an te ni ma sela
1998 Mr. Shillong Kaduri kani khan TV milom hule Shillong Times a kaminga lang le Mr. Shillong a first category a telve ni tin thriat khan ka thian te le kan veng chuan an khedu ani mai kanu le pa te po khan an khe chung lo keima tui tui khan ka tuya ka ti chove tang tang ani mai keima tui tui khanin ani chu hei kan soilan du chu puram chen hei tila hianin trophy ke bozat kan huwa tin he la hianin enge certificate tonte po kan oma alanga heta tang po hianin atina sani ti kha striat te me ma Mizoram pelama khan hei Shillong kan lam rile thina megale thlengin khata khanin title alak tlat wangania afako me ma chu chu nakina ai chiang jok te pon a trophy te po hi karon la tilang don ani chulai chu kan soitel bokani chuanin taksasiam sim hemi bodybuilding taksasiam len fit sim hi nangma hian har sai tiam ti min me hian hei min threm me nga mas lian pui nei chi hi kan ni lowa keima enge pathian min siam dan kan nature chuanin han chaklu tuk wet ri lu tuk la thei kan ni lowa khata han kan coach te oberi franklin le riki ding do khuta body juji ma min training tu te ka fak em ma keima kha a chiar chi kan ni wang khanin ka ek khami mil le khami mila ka exer lak tur kha min set thiam ta ni khata khanin har sa ka ti ve khop me kan lo chair no pangte tanga chair de khati mi pon chair de min hu khati mas nei tura ron ti khachu har ve khop maya e ma hi han pan de ule ka hai ti len lai khachu tro khati lai khanin chan ka ngai ve maya YouTube en tur pakhan mom si lawa e teuro ti khani maya ne teula kha ani thei tak chak si lo chu wang chunin thei top tak tak kan chu ve thei angang khan kan ei thave e thei angang gain su ma thei top kan chu azar kha kan pathian in mal som in ka het mai ani chu alawam thei top in lo chua nazar ve kan ya tun thleng pon hei mi pon la kal chho zela Mr. Mizoram po ai ran kan lo nei ta dona te po dona Mr. Mizoram ni lai mek te kumma sa lo ni to te po tian an pathian rem ron na ve kan ya an tha chho ve tel ani ama mi de kan thale we ti na lo in mo ti khanin manson ve zela bodybuilding hian ka in lo ti tau na zar ve khan ya chu zaina hianin in fakom ani ti kha kan soitel bok ni se chuan nangma ni chung khrim inu le pa mo pu te thleng po ani se hetiang lampang timi amo hetiang lampang chakmi amo hei mizo te chuanin pachak te hetiang enge hang ting kha kan ngai sang thin ani khang tiang khi nangma ni thla te amo an omem tin mi saranga tiat pian lo thato te kha an om reng em ti lai kha milan sei sakle ta che ka pai si payania chuanin an una wa hin chu tiang kanu le palma pon chu tiang an om chu ka hre chia lo ni tu na fi bo kanu le pa mo kanu le palam matanga hanin bon chaka mo achaka han soya han fit angkhat an om ka wat relo ani chuanin nangmani chung ko chuanin ipoimo len i chu mi fitness ko nga chuan mo khalai kha kan zot zau phrim tin hekti anga body tra Mr. Mizoram te tin Mr. Mizoram pelama Mr. Shillong te Mr. Megale te ni hu thleng khanin khang tiang ni tur chuanin nule pa chung kwa fel tak puitling tak backup thatta ka backup tu kha an ngai ni ti kha hreta inule pa te chung te chunga po khanin ilom karinga tin lom tu po kan soi sak ngal che nita boxe athange chuanin bodybuilding hi tuna hin ichol san film to nge chol gym hai junga kal vak to lo kan man lo wang deu hian ma se mani fitness nan home gym kan tiang chi push up chin up ina flexing han ti hi chu kala thul chung lo tun thlengin exercise fil la reng ni kumupa lam lan ni lo wa lan no pang bokatro tiang khanin lati chho ta zelula atha midang motivate nan pokhana thrim thrima chu kan soitel tabok ni ta se chuan bodybuilder
hemi Mizoram chau ni lovin India po ni len khovel pum ho panga hianin ei tuna te chuanin media chak to tin ngai san te kan nei theu ta ni bodybuilding hemi bodybuilder tha a hianin tunge ngai san ber tia in zot taila inglo Frank Zain ei ka ngai sang bera ka ngai ati ha jong ke pon ka re chi alowa gym kan kaltir kan tuilai khan chun Arno late Jay Cutler ti te Dorian Yates khan lara masela hanili te kan en khanin lian pui pui sekte de khan disia ke mata khan zirtu le en ton tu ha umlo we me mani chu da chunin ke ma ka body le ka pen an en khanin ka tui box sia chu kan khuda kan coach te silong kan coach te ka ti kha than Frank Zain kha an sui thina a in post dan te ama po kha kan en chunin Mr. Olympia chunin asin beram khang khani chu wang chunin ama kha ngai sang berani kha 1997 98 99 Mr. Olympia nia ka ngai sana chan ber po ama ka copy wanga Mr. Shillong Mr. Mizoram te khani thei khan ka ria symmetry le proportion kha ngai poi mo ema an ama chanchin an ziana po enge greatest bodybuilder an tina chanchu kami symmetry le proportion ka ngai poi mo ema wang khanin nalpo nala posing po enge kha orthodox lo de ama style dang han ding soi koi de te hangron ti chuak tu khania Mr. Olympia dang laka chun ama kha a volume po tamlo ni ma sela greatest bodybuilder an ti yang ve khania symmetry le proportion ngai poi mo lutuk khania ne eta hinan ding do chun he is considered one of the greatest history in bodybuilding due to his meticulous focus on symmetry and proportion tinia kepon hei che hi kalu copy ve ya ama lo khalai ka poi mo lu to ka copy nei lai motivate tu khamo midang ke ai lian jok te ka bit ka ne theina tura chun hemi pani te kha poi mo chu wang chun heta point ke po kain concentrate na sani adikle me pu Lalramchena soi kha bodybuilding a hianin hemi symmetry le proportion hi lo poi mo ma muscle nei tharingot symmetry diklo kha umve theya kha symmetry poi mo na nia chung te chu Lalramchena chun kha lo copy dei to ni khalai kha zaina ngai san aron soi po kha ngai san om reng kha nia chung te chu gan soi le tel ta bokani chuanin kum sang ni kum khan le lok taila mis chari ni kum khan investment thawin I chuakem khami khan ramhun veng tharati top khanin kan chuken ka ria gym po khan represent loin ka ria khami hun lai veng mingin ramhun veng thar ani chuan ramhun veng thar mis charini ta ga khan ramhun veng thar ni tin nge an lo mu an che amo kalpui te no mem khalai kha an soi zau de ka thien te khan min te duem ka thien te khan min kalpuya kan veng khanin akum le khanin lompui na chu min nei saka alomna ha chu min wai me angin alom am hle me ramhun veng thar branch wai me chunga zaine lom thu kan soi thale ani chu Lalramchena te khangun lai mister sang ni kumani to ai kumeng mo sa da vei to khangun lai khanin lom sak na chang lo ria kha kan lo me mani ti kha kan soi thale ani chu bodybuilding hi hemi ruilo donan hianin a try tiam chulai te chu min soi zau thek tiam thwa ka ti khop mai ke ma hena chianga ke ni po non tlei rol chuk tir kha anan ti ve bak ba ka ni ma sela gym te khanan kala theito panan chua ngai tum nen chunin taksa fita kan lo khrisel chunin ruilo do po kha lo ola thwa ka ti khop mai ruilo ngay tur zong zong hi chu gym a kalvek se kadu sak khop mai a thale nei ka Lalramchena soya ani po a chanchina soi to a tleirol chua tira an lu hai ve zeu an nei kha ani ti kha soi to a chu gym hianin bodybuilding hianin a chan hima sang takaron dani
chu aron soina enga khanin poimo ka ti em lai pakhat chu taksa an trisel thata an fita body kan an build kha chuanin rui thei thil kha kan vat ti ui do ni mo khalai kha o taksa kha ui om to wa in zeu po kan o to kha taksa kha ti chiat zela wang khanin tuna puram chena na soilai kha poimo hle a chu thlir tu te thalai tam tak tu nai gym kal kan tama gym kal chunga rui thei thil vati lai kha ai melo me mani ti lai kha alang chege me ma chu lai chu enton tur tam tak oma kha thlir tu te pon enton taila ha thai ka fria ha kan tar lang bokan ni chuan ei zona kan zo zia china ni a BBFM kan tia hemi hi bodybuilding and fitness association of Mizoram ti nia hemi BBFM hi engtin nge i mu dan in sei sak tem nge mu dan ti khanin tuna hian BBFM 1996 oh 1996 het miron din chho tan tirang hianin tha ka ti khopa Mizoram kan ma de ule khan soila kan ti tir velai Mizoram karon chho tir 2000 khan silong tang karon pem chho karon chho tira gym kan kal khan chunin enga vak min ngai lo ni isek tu ngai thide yang te min ti mai maya min film thu thona te khan min phang mai maya ema sek deu kha chu nula rimna te hanin phel sek te ti mai mai kha film thu thona ba khan min phang lawa a tuna chun hei tinga ka soyang pianal te gym kal te lifestyle ang de wa kan mang to chunin tuna kan throi tu te tha ka te me ma fel po ka tia mang chang pon thre kan tia tuna te Mizoram lo ni to min kom te emiron khrele te kan ta chuna lom me ma hlu me mani tuna henin man son na sign ka ria kan ti lai te khan chunin han boi deu arap enge ti khan chun enge min enga man ngai sang lo khani tuna chunin khia kan image po kha Mizoram ange po aizo lange po kan image khia anon da chu to chu wang chunin tha ga tia thei top chuin ma lazel se ga ti kan lom hle mai kha BBFM tan big po thu tak mai soi chu kha kha hun lai kan ti le thin mai la min langai sang lo te ti ten soi ta khang tin ti trau wanga tuna BBFM hetia lom ve thei ta hi nia tuna hina sang ta luai kan ti lowa amaro chu mason ani ti te point ron soi chu ka lobom kan tia chu masonan kan mang zel dona tuna po Mr Mizoram lo ni to te po atanga kan la kal zel dona kan la kan kai zel dona tinga chon dang ma ni wanga ni ti lai te po kha kan soi nun le ta ni se chuan hemi bodybuilding and fitness association of Mizoram hianin hey Mr Mizoram te junior Mr te men's physique te le fitness festival hemi rim kan siam thina hi ilo thlir thinem ka threlowa TV lama hianin heng te hi a try tm tin judge ate po khanin I thu to thin ni ka hria khalai te po kha men soi zaw do chin ta che a ti ber ha chun gym ka kal ve zeu chu kha ne ya chunin khoi tu ten khate Mr Mizoram lo ni to te khatiang veteran ngan ti to meng chu kha ho milo hria min khai khom le group te min siam saka min ko khom le ani na te min pe kha keini dan chun lo mom lu tu ka hei kan lo tui to na mi tu pon min khelo tu ma po khel lo wa tia enge liam mai tu ra kan lo ngai kha mi lo ko khom le tin group te siam min just te min ni tira min on choi sang thale in ka hria lo ma chunin tu na hei bodybuilding mai ni lo enge kha men's physique te chun mai chi lama po khanin fitness model te kan ti te khang kha thei to pin hei ai na sai hin ma le zel thero ti ka duwa chun crossfit in ti te khang te kha thae me ma kan thalai te tan chona thata ka nia chunin tuna hianin enge mark la tura kan duna em chu north east le India China hianin kan tem lang to chun omin ka hria mi chia te khanin kal chun kal to kan sui lang je du chu silong ko omlai khanin kan coach te khan junior Mr India tur khanin min trainer ni ma sela ro kholna wahan kan kal thei ta lawa
tu na kan tlei rol te po hi thade u de no ma no pang te ni lai tang hian in junior Mr. India ma te chu han em ve thei de chu tu sam kan soi ni chu thei top chu zel se ole ala mom le me kha puram chenan soi ho kha kan ma lak na tur khala ni zel ani ti kha kan soi tel le lo kan ni ala mom le me kha BBFM ina kan soi ta kan khan Mr. Kalo than to te Mr. Junior Mr. te khang te khai lo entry na kan tarlan tel du chu BBFM hianin roi tu te ni thathei em pathian khoi na zara kumtin hianin ma asona step lian takhi apen zel ni na langa kumina te po ma kanan la chhotana kan roi tu te an fele mema tin an hoi zau boka ama mi te kha an hoi zau lo ka tina ni mi lo ma mi te awanga ti ron chho thei hi ni ta ni chu wang chuanin kumina poet roi tu thatak tak te kan neya chu chun malak na zara tiang hian Mr. te pokani kom theya tin na kina te kan la kang kai zel dona aizol chok hi kan ti don lo vai zol lo te pokan la ti tel don ni hang te ka pathian thu ni ta se chu kan soi tel boka chuan englo khambi I judge nakha ila soi theimo soi thei chuanin minan soi sak chin la junior Mr. khani judge soi ning ka thria ahmun te ani tak te ka soi harin ka ringa junior Mr. I judge to Mr. Mizoram te khan judge to Mr. Mizoram voi ni kan judge ka thria multi-purpose zakon multi-purpose an tile vana pa dor pui multi-purpose dor pui le vana pa han tihan kan judge chunin chan Maria junior Mr. ka judge in ka thria voi thum ani chu kan soi ta khanin Mr. lo ni to pa ka khanin hun tam tak ti to lo nuwa BBFM ba BBFM kan foi tu te mala na jacha ten thule a chung tiang chuanin bodybuilding chu poram che ne hen la thla tham thei tak tak lo tin kan la phal lo bokani ti lai kha han soi tel ni bok se lo mom hle mai chung te chu kanan soi lang bok ni se chuan tuna hianin nupui in em tin rem chan chuan ming te po tuna hen khonge yata inom em ti lai te po khamilan soi sak theim kan nu hi Tripura lam pangmi dei nia Esther lan ngai saki jong te nia zampu tlang du mun pui mi khu nia chuanin kan ni de da hi han soi se pan duwa covid line nei ha kan nia covid line hen mo pathin pa ni hen kan tlan thawang wanga chuanin kan zin nia an mani vekina mun pui vekina khon an fel khopa mun sang ni le som ni pakhat aniam 2020 sang ni som ni zo mo covid line han October ni kan zin nia chu kalpo khan phal lo enge home ministry home atang de khan permit kan la pui nei tur kan ni si kan te nang kal kharem si lo mo pathin pa ne ka scorpion kan sutan thanal na la chon putom pala ten kan zuin na ya ihan kan loin hon chole at romantic inat jiang reng he mai khutlam hun pui jam putlang dunga nu pui ka zuna ya jam putlang dung po anum khop men fel khopa chu kan nu pui jam putlang dung khuwa jam pui khochong ni de kan soi duwa chu tu ne ramun reng thara kan nu pen kan cheng du na alo mom hle mai ka covid line nu pui an neya covid line nu pui nei tho kan ya ke po hi sang ni le som ni tho kha ania November tha kan dei ve ka gun la nu pui in de in han bot sai kha chu ha I hrafe ka nang pon du kha kal thei lem lova amai ro chu enge kong le lama chuanin bitam tak ngai danin ol samzo lo mo ti te khaum theya chu lai chu kan lein ang ta chuan kan soi za mai mai ni chu chuanin a top lam kan thleng chho don tonga hemi taksati chakna konga te bodybuilding taksati len na konga te fitness konga te hetiang thrim bodybuilding kha kanan thlur bing deuh ber ani rualin adang discipline pom thotai football te pom kha te in fiamna thrim khanin Mizoram thalai te tuna bodybuilder thatak tak te pon ma tin lat ti chho zel tur pon ma kha ho ne na khan cha dui nei em an soi ta che soi vak tur kan ero ma sela til phat kan soi ve du chu mizo kan ni Christian kan ni chunin pathian ni trila chunin kan soi
thalai tin hina le in sum ti te hun mut lai amo khating tho lai ti te kan soi du ber zo ka chu englo pathian hi tri la a in arim vek velin ka ria kan cha du tak chu bible mi chang pakhat soi lang zok kan du rem chonin tu fing te bung som puli chang som ni pathum ha karil du hena vong vereng thina thoring na engkima hen hlok na oma ka soi me ro chu tlak ran na ni ti kha achen chu kan phur lu ya kan ti ti ya thani khatte kan kala kan du tok me thina kan soi du ber chu tu lai chun engkima thatwa enge protein tha I don nila oma gym tha kal don nila oma online na mo coach tha mo aizo la ngai po trainer te thatak tak kan ni to engkim an bula ol sam de rom to nia ma nara ma kan nei thei me lo ha chu ta chonin te rei pe na le do thei na hi pui moin ka ria an te rei pe lo wa do thei na nei lo chonin man chun tak tak thei do lo chu wang chun engkim ol sam to khata tak khanin do thei na le te rei pe na le tumru na chuna pui mo bera chun tun me khanin bible mi khan pathian ti na nen thei to chua tai mak chu kha pui mo ni ti kan soi do chu wang chunin kan thalai te chun ma sabera pathian tri la kan ti na pianga thei to pin ti la chunin te rei pe la chunin mani in discipline pe la ha ka soi thei ni me se la alo mom hle mai ka puram chena komna tangin thil poi mo tak tak kan zir chuang ani ole ka tuna khan puram chena an soya a thil soi zong zong ka apoi mo em ani hei bodybuilding te hetiang in fiam na hrim trisel na hi pathian thu ne hen a in rem em ma tin pathian pona taksa ti bol lo tura min ti khania chuwang chuanin in ti trisel na kong in ti chakna kong a hi chuanin pathian tu hian lian tak ka alu a hrim ani mi ring taksa hin ti lai kha han soitel boka tina fa ko me ma atum ru ani thil kha tina sa ni ti kha hriat theya tin nge bible chang te pathian thu te ada masa khalai kha enton tur tam hle me ti lai kha kan soi tela chuan to pera chuan hei puram chena hian t-shirt moi tak mei aron ha hi ama hianin bodybuilding and fitness association of Mizoram ti BBFM logo oma chuan he lai pi hianin hei logo dang oma chuan a hnuaya hian star pakhat omani star kan da hei hi Mr. Mizoram alo ni to zat khania star pakhat hi Mr. Mizoram voi khat lo ni to chuan star pakhat omanga Mr. Mizoram voi hi lo ni chuan star pani voi thuman ni to chuan star pathum tiang khan oma zaina ron ha hlo meya kan lo me ma hei hi sang ni le som ni pakhat a BBFM shwai tu tena ma lo lak na anni an lo hlan khan ya zaina hianin kan ngai hlu em ma ron hlai kan lom em ani ti kha kan soi le bokani ole he zanina soita kan khan kum sang ni kuma Mr. Mizoram lo ni to tin Mr. Shillong te Mr. Meghalaya te le ne hu thleng poa ni na sang tak lo chel to bodybuilding lama ma lo lana sa puram chena kan kom thaya kan lom hle a tuna zom tu rom te thil kan ngai thlak ta zong te ka Mizoram thalai ten zom kan tum don dia ole kha zong kan ise kan lom